ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤ.ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣꯟ 6 ꯅꯧꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯟꯗꯨꯄ꯭ꯔꯚꯥꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯃꯤꯇꯝꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯕꯤꯌꯨꯡ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯃꯥ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯦꯗ ꯁꯦꯔꯤꯟꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯀꯟꯁꯔꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤಎಂ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤएम ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤएम ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯥ 6ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤएम ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣꯟ 6 ꯅꯧꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯝ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯕꯣꯔꯣ ꯗꯣꯒ꯭ꯔꯤ ꯃꯩꯊꯤꯂꯤ उर्दू अमसुंग संस्कृत हप्चिले हाइखि मसिगी ममांगदा हिंदी अमदि इंग्लिश का लोइनना असमीज बेंगोली गुजराती कन्नड़ मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी तमिल अमसुंग तेलुगु लोन हंदोकपगी सर्विस असिदा यावदुना लैरबनी मणिपुर की पुआरी का सागोनरिबा लैमरेम्बी इंद्रप्रभागी नौना सागदब मितममा हौकिबा निंथौकाबा नमित फेब्रुवारी की तांग 10दा कसार बिनाकंदी पार्ट 2 दा लैबा साउथ बराक रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कॉम्प्लेक्स दा उरेप युंगतमख्रे लैमरेम्बी इंद्रप्रभा स्टैच्यू इंस्टॉलेशन कमिटी बिनाकंदी पार्ट 2 अमसुंग अथोबसिंगे लिगलम थिबलुक मणिपुर न पुन्ना सिलांगदरा पांथोखिबा थोरमदुदा बिनाकंदी पार्ट 2 दगी nganbam रामनारायण लखीपुर खुनौदगी ओइनाम पिरमनी अमदी जिरीबामदगी सोशल एक्टिविस्ट नामैराकपम बुद्धचंद्र गलोइनना लमदमसिगी क्लब एसोसिएशन के लुचिंगबसिंग अमदी लमदम के मैरा पाबी इमा इबेन सिंह सरुक याखी मितमसि सानानबगी दमक साउथ बराक रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ना 16 by 16 फीट पाक चौबा लम पितुना साबगी खुदोंसाबा असि फंगबनी हाइरी मितमसि किन्ननबा होनबदा मियामना अंगम मतेंग पिबिनबा सरद लाइसम मीडिया कोऑर्डिनेटर लैमरेम्बी इंद्रप्रभा इंस्टॉलेशन कमिटी की माइकेतगी नुलुकना फौजलगले यूनाइटेड मणिपुरी एसोसिएशन असम उमा सेंट्रल कमिटी ना जिनिया लेकाई लखीपुर कासार दलैबा लुबासिगी कम्युनिटी हॉल दा पाउगी मिफम मंगरांग पांथोक्तुना तोंगान हिरम सिंगदा पाउदमख्रे हिरम सिंह अदुदी लुबासिगी मपांगल कनखदहनबा लुबासिना तालिबा ऑटोनोमस काउंसिल तांगई खोंजिंग मखाताना चंगसिनबा मदे सही असिगी अप्रैल थादा होजाइदा पांथोकदबा लुबासिगी चहीगी मिफम असिगी मोबिलाइजेशन असिनि चिंगबनी हाइरे पाउगी मिफम अदुदा लाइसोम सरद प्रेसिडेंट उमा सेंट्रल कमिटी एल सिंथंग कुंबा वाइस प्रेसिडेंट अमदी एडवाइजर सिंह गांगोम निरंजन वक्रम जॉय कुमार अमसुंग गांगोम बलदेव नसिंबा सरुक जाखी खोय उमा मिशन 25 मसीगे मालमदा मसीगे 25 सीजन सिगे अखोइना करी तौ जाबा हैना अपना बराबली दे अखोइ की लैरिबा डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन एंड विलेज कमिटी मेंबर्स मैम लैरिबा से अखोइना उनजब लाखपनी 25 सिगा अखोइना तौगदबा करी लै हाइबे सिगे सरकार सिगे मागे तके करी अखोइना डिमांड तौ जाबा सिमायाम अखोइ डिस्ट्रिक्ट लेवल लगी से ताना जगह लाखपनी अखोइना हंदक की मिशन सिगे मतंग दा अखोइ हौखिबा फेब्रुवारी की तांग 8 दगी अखोइ अहानबदा बरखलादा अखोइ मिफम मतौखरे अदुगा अनिसुबदा अखोइ ngarang haukiba tang 10 लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमसुंग अखोइ हाइलाकंद डिस्ट्रिक्ट कमिटी दा अखोइ मिफम से पांथोखरे अदुगा ngasi amasung hayeng na akogi ngasi na koi sunai da hojik chachagani aduga hayeng na dolai amasung borkhla da koi lairiba borak bare da laiba akogi United Manipuri Association Assam ki district amasung division committee se punna unaduna stand for integrity apun bagi pandam de koi punna lemin na ba
amasung maduga to build a strong community ekoi community se masa mau papa adugumnaba socio economic condition ka maina ekoi bring up tawgani haibugi matangda ekoi khanana sigi panangi makhapona ekoi barat malaysia the mobilization laksabani loinana lakliba ekoi ki april gi thada ekoi sungsoi soidana ekoi ki general body ki conference ama ojai langka da tabduna ekoi mathangi development ekoi ki mission na si mai ka da mukata ekoi na hongyang kaya changsinba amasung karamna ekoi sarkar ga kopsanal ga kari kari ekoi ki jati sigi oiba ekoi facilities phangba haibudo ekoi na kupna khanan nei na raga ekoi makha chathan ba ekoi lakna ki ne se ekoi ki maru oiba pandamni uma siba hudo piramba atam chana lekhraba khoi mayam gi nungsijaraba maitai jati gi tamak thai changjangna uma to viramba founder president oja agi yamba jiten bu ngasi minister ningsingli mahakna barat tampak amasung bangputro tampak ta leiriba maitai jati asigi tamak mahakna tarama thabak mahakgi leadership ta palamba Manipuri Development Council ngasidi mapung khana saliri adum diораga development council sina khoi miti leiriba samda leiriba miti singsigi government na piriba finance sina sufficient natabanina autonomous development council phangabati miti jati asigi khoi isana isabu safat nabagi thodangda mateng phangani aina tangpanna khanjari manam aduna akhoi mission ase Assam da leiriba Brahmaputra Barakbe punna leiriba mete ase akhoi mayam pullaga mathangi laiba akhoi huzai da order ba conference sida kamaina development council as tangani matanga Manipur amasung Assam da akhoi ST leiriba mete sing ST akhoi original le akhoi ST oigadabani ST type tanba asina singba ate disu kayam akhoi conference ta soidan tana jagani Barak Valley da aikona mission namda mission 25 haiba mission namgi makhada kari toba jai haiba ki yen da aikona Barak Valley ki district punamakta ekoi ki village committee su lei isaki uman ba village committee ki level makhaba changna ekoi kari toba jai hana gi gumna ekona tawgi ba dharna khangte agitation khangde rail ruko khangde mathang tawna lakpa asigumba chap manaba dharna abakak autonomous council de mutta tan bagi jamna darkar ore habise masima mamang hai punam so hai bi kre mase khoi gi jati ge ba khwai de gi hena chaw ba posaka makhat ni habise masima ai thamjage loina na asigi youtube se jeng bi ba tabi ba sinasu ai khoina masi torpa matamda ai khoi bo chap sana support to bi habise समाज तो हाइजगे पब्लिक तो हाइजगे ऑर्गेनाइजेशन के लुसिंग बसिंग दसु आइना मसिगो फंसी मथमजरी अखोइगे 2011 12 ता अखोइगे एमडीसी से अखोइ ना तान ना फंगी बने हाइबसे मसी हाइरगा कनागुमना मसी पोसे खतंग पॉजिटिव ओइना सुलोरम बजाय नेगेटिव ओइना सुलोरम बजाय अदु असुमदे असुमनी मसी असिगी पिक खबर प्लेटफॉर्म से asige platform se akoi maitai gi samaj ke oina di akoi khongle pham gi leibak mate kam khakni have se lam ma chetam khakni have se aina masi khak thamjabini asigi thamjaba siga loina na tamna luba poti karino have se masi gi body se akoi election to on gadabani have se masi masu akoi ra sarkar da jam kanna takshan bamna changi हाइरिबो autonomousigi agitation ba khangte dharna torapa khangte jaha torapa siga masigi pochimso koine agenda amata thamani soidana jamaru ba agenda amda karigino hai tarade election gi body amada khanba mihutse masigi mihut ka selection ka jam satina khena bam leiba selection oba taragana sarkar pai ba khangte pai da ba khangte mathau na leiba khangte leita ba khangte mogi apa ma ta torapa masigi posina public ta jam kanna akoge kana ba phangda ba masigi pot amakak asi ani subadaina simkak thamja